umukobwa kwanza wamukunze ukabona ko wamukunze apana bya bindi byanyu mukunda por kwishimisha by'umwanya uramwegera ukamubwira ati mukobwa mwiza kwanza izina ryiwe n'ubukirikire mwiza mukobwa mwiza tujewe n'ukuri atabyo gufyina je ndashaka kukuyagisha je subwa mbere ndakubonye ariko misi yose ndakubonye umutima wanje umera nkaho atacaha ndakorera Imana umenga ndumweranda kubera wewe ngira umweranda ndakubisho y'Imana ndakubonye nta nubwenge na bumwe ngira tenyenye utenga amaso fresh ndagutongotsa hari bindi itongoza kandi ntuce wankanga kubera twabinze hasi nemera ku ngufu ngawe twakwemera ku ngufu Urana tumaze iminsi turabagenzi nyine si iminsi myinshi ariko birabaye numva ushaka kukubwira ko nahinze ndavuga byinshi mu ncamake iminsi iheze turabagenzi numva nishimiye ubugenzi bwanje nawe tukaba tugiye nyine tukaba kumwe kenshi kugira nyine ushobora kumfasha kutuza umunezero niko ndiyumvamo n'ikiganiro turagiye tugenda mu kuko abeza ni benshi kuko si bose nicyo gituma kira muntu acagura uwo wenyine yita mwiza kuri ibyo rero akazina kawe sindakazi sinkeneye no kukumenya kuko mbonye ukumeze ukusa kibajurira gukwiye kandi urukundo rwanjye si rwarundi nyine ntaherezo rugira irezo rizova kuri wewe ushatse ko ruhera fresh po ushatse ko ruhera nabi po ariko kuri jewe aho ni kijeshi oya ubwo nubwo kijeshi ubwo nubwo Babiloni ushaka ko ruhera nabi we ni gwanjye sawa ariragiye kuntereta nawe Jamurane kudraga birangara ariko nyari ibintu mwishyiramwe ninde kukubwira ngo nzokuriza indege ndakuriza impanda ndakujane mu bwato ndagukunda kusto ati baby oya mzee wewe urabona uri umukukuruki yego haje nize ngo umukukuruki nibyo wewe umukukuru umuntu akuze umuntu yaciye muri byinshi wewe kugira ngo nzokujana mu ndege wewe waraciye mu bintu byinshi gerageza utwibire nk'udustari nka tubiri twonyene mu ncamake na mitaro umuntu akwiyumvamo kugari kunaniye kiriza kuvuga yaramwemeye tongoza oya umuski cyamubwira ko nakore mwiza nawe yanyemeye gute mon fils fisto wewe umvise Rakavutse nibwo bwa mbere wumvise umusore akwise mwiza mukobwa mwiza nibwo bwa mbere wumvise umuhungu akwita mwiza iyo asanzwe bamudiraga arakubwira ati uyasi ubwa mbere ariko iyo asanzwe ari mu mwari nyine ameze neza yitonda atanuma nawe nyene urahatari tuduga kwijambo ukamubwira uti jewe n'ukuri atabyo gufyina je ndashaka kukuyagisha je subwa mbere ndakubonye ariko misi yose ndakubonye umutima wanje umera nkaho atacaha ndakorera Imana umenga ndumweranda kubera wewe ngira umweranda ndakubisho y'Imana ndakubonye nta nubwenge na bumwe ngira urabyumva umutima wanje umera nkaho acaho ufise no kuvuga yuko ndi kumwe nawe nta nabi nosubira kugira nsanzwe ntari umugizi wa nabi nawe kabaye ndi umugizi wa nabi wewe turi kumwe n'ubu umuntu mwiza none ndagusabe uzompa umwanya tubiyage mfise umwanya ukwiye ubu sinari nabiteguriye ako wakumvise ndakakubwiye muzehe yamvugiye ataha kwiyumvira kuko wamushize muri umutego
nk'ubu rero ubu noneho mufise amatelefone uramutelefone twebwe twarandika utubarugwa ukagira n'ingorane ugagaha umwana mutoyi wiwe ukagaha umujama nawe akabanza akagasoma nabanze nawe agace kamuhango ndakwandikiye ariko ubu omwe araguha inomero ukamutelefona direct none mademoiselle ni sawa wabyutse neza waraye neza warose imana wandose nanjye urumva murafise ingene mu twe twarandika mu tubaruka gusa nk'umuntu avuze ngo sinze gutongoza ninda bivuze kwanda ni gist nanera none uwo mfise nawe yanyemeye gute ntaze gutonga ni wa wundi yari yakunze nimba tawuzi muze ntawuzi camamare genda muzi nawe uramuzi nawe we ntawuzi yavuze ntawuzi gute aramuzi azayigirira yavuze iki cyumviro ciwe si ukuvuga ko abakobwa utazi gutongoza utamurongo okay abakobwa barotworohereza sino wagomba kumuhateya barakorohera kuko uzorabe no mu buzima busanzwe aya no kuri nawe azoshiremwe komante mu byukuri muzobirabe no mu buzima busanzwe umukobwa aremera umuhungu amugaye wikimuga agenda aracumbagira afise ijisho rimwe abakobwa barapfuye umukobwa arapfuye ariko umuhungu ntiyemera umukobwa reka mubwite ukuri njyewe nashima noba gute nafise umutoma nkatongoza umutemu kuva saa 3 y'umugoroba nkamushikana saa 10 y'ijoro nahashira muri komante itoma muri telefoni irasanzwe sico kimwe niyo kubona twari kumwe ndabihinduye none wowe ni gute hari inde yacakunanira gutereta muri filime uma script yambwira ati bukukunuku nera yavuze ibyo je navuze oya mani byarakunaniye basi navuga umutoma namuteye navuga umutoma namuteye nguyu rero twagiye tereta nguyu mone sawa haya twagiye be ntabwo ndiko ndatongoza byanyabyo ni muri script shiramo nkwere oya si gusaba uruhusha hayo tavuga ati ariko ijya si filime hajyaza mubwira okay twagiye he sasa ni warashira ko kamera iriko oya ntayiriko sawa agenda mfata ubusari uramubona mzee batutangurira abanyine yakinye nyinshi twagiye he utuntu bariko barababona utuntu mwongo sawa tugende rero utwenze bica bipfa ntabwo ari byanyabyo ngaha aje mu cyangwa utetenera siwe yakunaniye siwe kwanza nere ngo ndagukubita umutoma ucuva uvuze ati warahi ndemeye ingo amanza ndakuriza indege wicaye mu cara ntari nande ndo munyakamenge wicukime abishasha twagiye nyambiye twagerero cyama onyene undabira hejuru ura mafumira abaguzi oya we tenyenye utenga amaso fresh ndagutongoza hari ibindi itongoza kandi ntuce wankanga kubera twabinze kasi nemera ku nguvu kandi ntanya nka ku nguvu ikimwemeza ikinyemeza abakobwa b'iki gihe bibemeza ntibiringo amagambo twagiye rero abo barabakera hey inzoga inka twagiye ibyo sha ni kibarubaru action nera je banyita camare nera ni bwa mbere muhuye oya suga ubuntu mwamuhuye bwa mbere ugaca mutongo none uri kuramwibwira amazina y'iki kandi akuzi uko witwa camamare oya we nanzi genda muti naragiye wa ndatohoza izina navuga nene kundi umukobwa wowe uramumenya izina ryiwe ukagire ukarimenya okay sawa none hapa si gato wewe urabizi uri mubarubaru nera ndazi ko mutanzi ariko je ku mazina nitwa Iva abandi mu banyu ngaha hafi majamu make nta byinshi navuga ariko kweri nakubeshe umukobwa mwiza ntubifata ukundi ariko abantu dutahura gutandukanye wenda ashobora kubwira ibintu ugaca ubifata ukundi kuntu bivanye n'uko mbona ariko nta nabi pe nyimba bifata ukundi kuntu sinzi ko hari abandi bantu bamaze kubikubwira ndabihebye muciye muza kubwira ubunywa babo mubantu muzamuvuga umucomo wa nta kintu uravuga n'ikintu kimurashika nibyo mwazamuvuga
Gisingwa. Uwo muzuru mutuma none basi nimba wewe byakunaniye ureka tumubwire nera akwibwirire nera ndozo n'imitoma iduga hano hari imitoma wa musaga uyo it's okay aho nyine ku kantu ko gutwenga n'intobo gafise uburoho ubibone yuko twebwe tutagenda hovyo hovyo wewe warumonge wewe sio musaga reka musaga vuke sawa acha niseme ready action cyatuyenda kwa mangara gasi kendi numva menga ndasaka nshaka tukanira bana tumaze iminsi turabagenzi nyine si iminsi myinshi ariko birabaye numva ushaka kubwira ko nahise ndavuga byinshi mu ncamake iminsi iheze turabagenzi numva nishimiye ubugenzi bwanje nawe rero umva hari ukuntu ndyama hari ndi muhira nk'unyorose umwaniyumvira nyine ikiyago tugirana nkumva kirangyohera nkumva buri mwanya nawe ndaguhamagara tukaganira tukavugana sinzi neza ibintu bidashobora kuba byamfashe cyangwa byanyandikiye sinzi neza nimba ari n'urukundo rero nashaka gusaba nimba ubishobora kunyemerera nyine nkaba umuntu wawe hafi tukaganira kenshi gashoboka kenshi tukaba nyine tukaba kumwe kenshi kugira nyine ushobora kumfasha kutuza umunezero ndikundi yumvamo n'ikiganiro turagiye tugende muhira mzee huyo hapa ngoja sasa usikie mzee muze sia maiki umpandisha yo umutoba ni noma namwemeye wayabonye jamaa wagiye utangura kuvuga ngo Ukuke rero yagiye mu kazi ready action Kibajo mukobwa mwiza jewe n'ukuri sinza kuvuga ibyo abandi bamaze kukubwira uri mwiza kandi ntiwiremye nibiki nimwe dukurira ugwama nkumviriza sintahure uri mwiza ariko ntiwiremye ako mukandike ready action uri mwiza uhamagare na wa undi adutiza igitenge atori igitenge ni nkofera yiwe wewe bataba gutongoza amahanga twagiye ready action action uri mwiza ariko ntiwiremye abantu benshi bakunda kuvuga yuko umukobwa akiri muto atari byiza gukunda umuntu akuze ariko bakibagira yuko urukundo ntirugira imyaka ntirusaza ruguma ari rushasha ruvana na nyeneko urashobora kuba ukiri muto utazi gukunda urashobora kuba ukiri muto ubizi urashobora kuba ukuze ukaba uzi gukunda none jewe sinoguma ndakurota gusa ariko sindakurotorera uyu munsi nshaka kukurotorera uvyanki wavyumvise unyankire wanyumvirije kuba uri mwiza n'ibisanzwe kuko abeza ni benshi kuko si bose icyo gituma kira muntu acagura uwo wenyine yita mwiza kuri ibyo rero akazina kawe sindakazi sinkeneye no kukumenya kuko mbonye ukumeze ukusa kibajurira gukwiye wigisomo akawakani wallahi mzee akinyenyisha uri mwiza ariko ntiwiremye mzee mjoshi sana okay rero uyu nawe ngakija ingo ndaifata onye natwe koifata ingo just ingo none ibi bintu ingo apara ngo ciao tumumve agarara rero neza ndagujya imitombo
ati icara wigisomo ntusubiremo ibyo mutama yavuze uvuga ibyawe rero jewe ntereta by'iwanje none bihuriranye kandi ntuvuge bimwe nera yavuga Neko utavuga ni mutama wo kurabana kwenga neza kandi bakubera Neko jugumira ku munsi gusa nagize ubwoba wabibonye gute undi natumira ku munsi ndakuri hafi aho kugira ikintu kimara amazi ariko simara mara twagenda bemeze je ndakwemeza Inguruka kamera. oya sinabakiriya muraboneka ndabizi ko nabiseti musanzwe je sinovuga byinshi sinaragukunda oya turayimenyereye dushaka ubunyamanyeri ibyo naragukunza bita mu matwumvise umukezi iby'iwanje Wavuze kuri muntu wese ati. muganire ubu unye nta bintu byangombwa urumva ngo urumva mu bisanzwe tuza hewe. uri mwiza biragusa ntirurumva ibyo wonye wabibwiwe na benshi sawa je ngandi ngakubwira ikintu kimwe cyane nagukunda kweli kandi urukundo rwanjye si rwarundi nyine ntaherezo rugira irezo rizova kuri wewe ushatse ko ruhera fresh po ushatse ko ruhera nabi po ariko kuri jewe paho n'ikijeshi oya ubwo n'ubwo ikijeshi ubwo n'ubwo Babiloni ushaka ko ruhera nabi wewe n'igiwanje Okay tuza. sawa hari ragiye kuntereta nawe twagiye hari Ariko none mitama wambwiye ni ya. yavuze ngo ndagukunda ngo ushaka bihere fresh power ushaka bihere power Jevdi wanje ntuvyiteho uvuga iby'iwawe N'umusaza ahubwo man. none ntereta agutera tutamutereza ngo ngushatse ko bihera neza ngunerete basi meme ngunerete duteretero neza ndabiza meme nere je rero byaranse gose sinzi gutereta ibayita ngo terama nawe teramana natwe teramana natwe so rero karakantu gaciye mu yani nyene vibe ambazo mitama none yahindutse vibe ambazo zinapita tuko tunahaga mure watu fashion rega tuko tunana ni watu kule Swahili aha turimo kwese je nta giswahili nzi nambe naconzi nonga nyene aha rero bose bari ingo aha rero Yarabya haje. abantu mwakurikiranye ibintu kungene naho byagenze nene murimwo serious urimwo abantu mwakurikiranye ibintu kungene byagenze amatora nayanyu ariko je ndabizi nzovuga wa nyuma byanse uwa mbere ninde mu uwa mbere nze wakabiri nera yankubise umutama wakabiri ni wewe ariko isinziri ku bahungu mugabo namwe amatora nayiwanyu so mwakoze cyane oya tugiye kuntuzenya tugiye kuri ivyo onye vy'amatora bivanye n'ukuntu umwe wese akunda tuzi ukuntu batereka nera yabiye yishe ingo jana kwemeye warakuzi Nera. Ne umvise tamaje. Oya. Yabuze ngo chankure. Ndira yabuze yahomba kwazo umva rero ngo ndagukundoze ushaka bigere kure ngo ni wowe gusa ushaka bihere byihuse ngo ni wowe gusa uranyemera cyane ntunyemera oya urumva umviriza systeme zose bari baziguyemwo fresh man je nabonye nta kindi kintu nokora babwiye ngo sisi mwebye bandi bakoze mutareka ininja rero none nucugira wera no mu mujo ubuzima busanzwe abahungu bose hari abategeka kandi bagakunda n'abasaba jewe nategeka turiyorosha so mwakoze sana imana ibabe hafi turabakunda cyane umunsi rero babimenye ko duhebanye kubera no mu manga ndaguhevye to yarga nta kuntu wotongoza umuntu gushaka mpebe ngo ushaka nwiki uranyemera iyo ni mitoma ni kijeshi shino mushigikira wo magukunda vraiment ariko je wewe bo bishiri yuko aguma oya gugukunda aho nabivemo harabana gaho hanze bazongera amajambo meza turahebanye kweli yana turahebanye na Monia bari singo ubundi singo inomero nijya nyene sumero ewe sawa merci beaucoup ciao 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 mukore subscribe na like yo hewe mukore subscribe kuri channel mari comment baranyita ka YouTube none ndeke go promoting kupa